नाम भजन कीर्तन करुचे किंतु काई से जोगारी पुरुषकर तो दिने हेले दर्शन मिलु नहीं सेही शुभ दिनटी आज है अनुसया तुम्हें जाओ अतिथि नाम मानव निमंते खाद्य पेयर आयोजन आसु
ଶିବ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନେ ଦାସପତି ହୋଇଲା ସୁଦୟା ଆରେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ବନଦେଶ ମୁଖରିତ କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ଜାନକୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପଦରଜ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବକୁଶଳତା ପକ୍ଷ ଲଲାଟ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ଅରଣ୍ୟରେ କାଟୁଛୁ ଜୀବନ ଏ ତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିପୁଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢି ରହିଥାଏ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବା ପଥକୁ ଅନୁସୟା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କର ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାମ ତେବେ ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ମୋର ଜାୟାଙ୍କର ନାମ ଅଟେ ଅନୁସୟା ନାମ ଅଟେ ଅନୁସୟା ଜମାବତୀ ତାଙ୍କ ହୃଦେ ନାହିଁ ଜମାୟା ହୃଦେ ନାହିଁ ଜମାୟା ପୂର୍ବ କାଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନାବୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ହେଲା ଅନାବୃଷ୍ଟି ସେ ତପସ୍ୟା ବଳେ କଲେ ଫଳମୂଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଫଳମୂଳ ସୃଷ୍ଟି କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବାକୁ ବିଚାରି ରକ୍ଷା ହେବାକୁ ବିଚାରି ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଦେବତାଙ୍କ ଗୀତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ସତରାତ୍ର କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରଜନୀ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମହାସତୀ ଅନୁସୟା ବୋଲି ଜଗତ ବିଦିତ ସେ ଜାନକୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ସୁକଲ୍ୟାଣ ଓ ହିତ ଉପଦେଶ ଜଣାଇବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ତେବେ ଚାଲ ଦେବୀଙ୍କର ବନ୍ଦ ବନ୍ଦନା କରି
ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପହିତ ଉପଦେଶ ଆଣି ଶୁଣିବା। ତେବେ ଚାଲ। ତୁମେ କାହିଁକି ବିନା କାରଣରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଇହକାଳ ପରକାଳ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ମୁଁ କଣ ରାଜଉଆସରେ ଗଜଦାନ୍ତ ପଲକରେ ସୁଖନିଦ୍ରା ଜାଣିପାରିବି? ତେଣୁ ବନବାସ କରିଅଛ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ଏଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଭିକ୍ଷୁକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନିଜ ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରୋଗୀ ବୈରାଗୀ ଏହିପରି ଯାହା କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଦେବତା ପରି ପୂଜା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାହା ହିଁ କରିଛ। ମା, ତୁମେ ନିଜେ ହେଉଛ ମହାସତୀ, ପୁଣି ମତେ ସତୀ ବୋଲି କହି କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ଦେଉଛ ମା? ବହୁତ ଦିନ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବସନ ସାଇତି ରଖିଛି ତୁମରି ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ବଳିତ ସୁଯୋଗ ଦେବୀ ଉପହାର। ମୂଲ୍ୟ ବସନ ପୁଣି ମତେ ଦେବ ଉପହାର? ତେବେ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମହାସତୀ ଅନୁସୂୟଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଅପାର କରୁଣା, ମୁଁ ଯେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ।
ଆଶିଷ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ମହର୍ଷି। ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ଦେଖ ରଘୁନାଥ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅଟେ ଏ ଅରଣ୍ୟ, ତେଣୁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ଏ ସ୍ଥାନ। ସମ୍ପଦକୁ ଲଜ୍ଜା କରି ବିପଦକୁ ଚିର ସାଥୀ କରି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ପଡୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସେ ନିମନ୍ତେ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ପଡ଼ିଛି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ମାର୍ଗେ କରନ୍ତୁ ଗମନ। ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ପଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ, ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଅଟେ ସେ କାନନ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଆସ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ରମଣୀକୁ ବଳାତ୍କାରେ କବିର ହରଣ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଘଟିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟେ। जीवो केते दूरा रे मानवा जीवो केते दूरा मुंडा मुंडा कंचा मांस परी बिहारा मुंडा मुंडा कंचा मांस परी बिहारा रे मानवा जीवो केते दूरा।
ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ତ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକା ଏଠାରେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଏ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଭୟ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ସନ୍ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଏହି ନାରୀଟାକୁ ସଞ୍ଚତ କରି କର ବାକ୍ୟାଳାପ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ବିରାଉତ କରିବ ବାକ୍ୟଳାପ। ବିରାଉତ ରାକ୍ଷସ ମହାବିରାଉତ ରାକ୍ଷସ କହରେ ଚୋରାଇ ଆଣି ଠୁନାରି କାହାରେ କହରେ ତୁମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ନର ଏ ନାରୀ କେଉଁ ରାଜର ତୁମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ନର
ସାଜିବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଆଶା ନ ହେବ ପୁରଣ ସାଜିବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଆଶା ନ ହେବ ପୁରଣ ନରକ ନୁହେଁ ଏହି ଛାୟାରେ ବହ କରେ ଜୋକାରେ रे चोर लंबट जटाधारी रे भर दशा नारी रतन को देई मो हस्त रे चाली जा एठारु घिनी तो जीवन आत्मा नारी लगी मरी बकु उहरे मानवा कहा नारी यही आई चप उठो রাক্ষস অনরে দেউছু ছাস রাক্ষস অনরে দেউছু ছাস ওটি চলি পাপ পিণ্ড দেব পাংস ওটি চলি পাপ পিণ্ড দেব পাংস রাক্ষস অনরে দেউছু ছাস জগত জননী তাঙ্কু করিব চোরি চোরি করিলে মরিব নাহি বেশি দেরি জগত জননী তাঙ্কু করিব চোরি চোরি করিলে মরিব নাহি বেশি দেরি ঘট ঘট হেব নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাক্ষস অনরে দেউছু ছাস বাল্যকালে দুশ্চারণী নাটকা কুমারী আসানীয় হলে নারী আসিছু ধারি বাল্যকালে দুশ্চারণী নাটকা কুমারী আসানীয় হলে নারী আসিছু ধারি পরশুরাম পরিচয় দেবে নিরাশ রাক্ষস অনরে দেউছু ছাস মানব জীবনরে আশা দিলে ফেরি যায় কারু বিনা দোষে আমি কেউ জানি কি তোমারু জীবনরে আশা দিলে ফেরি যায় কারু বিনা দোষে আমি কেউ জানি কি তোমারু সাহস করলে রহস্য দেখু বিনাশ রাক্ষস অনরে দেউছু ছাস মৃত্যু সত্য পাই আম্ভে বুলুছু অরণ্যে মরমূল খাই কাটুছু জীবন ଆମେ ତ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ଏପରି ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହୁଛ କାହିଁକି ରାମ ब्रह्मा मरे त्रिपुर विजयी और देवी অন্ধকার অরণ্য বাসস্থান মরে এই দণ্ডকার নর মাংস মর অতি এরু করিছ হাবুড়ে তুম দুইটি করিল ভোজনা ଏହି ନାରୀଟାକୁ ବିବା ହୋଇ ରଖିବେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବା ତୁମେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବିରାଉତ আসরে জটাধারী পরীক্ষা করিনিও দানবর পরাক্রম কেতে প্রস্তুত
କହିଦେଲା କାହାରିକୁ ଯେ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ରାକ୍ଷସଟା ଜନନୀକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ପିଛା କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ପାଇବି କିପରି? କି ଭାଇ କି ଜନନୀ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଚିର ଦିନ ଲାଗି ଜଟା ଧାରି କଥା ଭୁଲି ଯା ମନରୁ। ଆସର ସୁନ୍ଦରୀ ପତି ରୂପେ ମରି ମତେ ସୁଖମୟ କର। ତୋର ମାନବୀ ଜୀବନ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ। ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ପାପ ଆଶା କେବେ ହେଲେ ପୂରଣ ହବ ନାହିଁ ରାକ୍ଷସ। ସ୍ୱାମୀ ମତେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ରାକ୍ଷସ ଦୟାକରି ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ପାପିଆ
କାହାନ୍ତି ଭାଇ? କାହାରି ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ଯେତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀର ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ କଣ ଜାନକୀକୁ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ? এই দেখত ভাই, এই রাক্ষস যে আমারি আড়କୁ ঝড় বেগরে মারি আসুছি। ନାହିଁ। ନାହିଁ ସେ ଦାନବ। ଏହି ତୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଏ ସିନେନାକୁ ଜଡ଼ିତ ଦାନବ। କିଏ ରେ ରାକ୍ଷସ ତୁହି? କାହାର ନନ୍ଦନ? କିଏ ରେ ରାକ୍ଷସ ତୁହି? କାହାର ନନ୍ଦନ? ଜନ କରୁହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କରିଛି ଭରଣ, କରି ମୂର୍ଖ କଣ ହରେ? କରି ମୂର୍ଖ କଣ ହରେ? ଭରାଇ ସବେ ତୃଣ ଧରି ପାଦେ ଅସରେ ଶରଣ, ସବେ ତୃଣ ଧରି ପାଦେ ଅସରେ ଶରଣ। ଫେରାଇ ଦେ ଜାନକୀକୁ ନଦେଇ ଦର୍ଶନ, କ୍ଷମା ଦେବି ତୋତେ ରେ, କ୍ଷମା ଦେବି ତୋତେ ରେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟରେ কমতি দানব পুনবে দিনু জমা, কমতি দানব পুনবে দিনু জমা। একা পারে নেবি প্রাণ জানি তু মহিমা, পাপে তু নাশ রে, পাপে তু নাশ রে। চিনি পুরে ন পাইবু পাশ রে। বিনা দোষে আমু দেউ অছুতে স, বিনা দোষে আমু দেউ অছুতে স। মন হইল ছোট ধরিবাকু আস, বিপদ তো সাহস রে, বিপদ সাহস রে। বন্ধা মরে উচ্ছ্বাস রে। দানব দলন পাই চলন আম্ভর, দানব দলন পাই চলন আম্ভর। সম্ভারে সম্ভারে মূর্খ পচরা বরিশর, রহে নবনীত রে, রহে নবনীত রে। তোর কর বড় রে। ভাই ছুই খবর বাজিল, দিও দিও মুক্তি, মারি বজ্রা বলে সরি, নিমিষকে নেবি তাপর জীবন। তাপরে জননীଙ୍କୁ উদ্ধার କରିବା ভাই। মারি ধনুষর দেব বিরাজ অট্টে মুনর বৈরি, অট্টে মুনর বৈরি। সুর হাতে প্রাণ সীতা হই ক্রম হই, অট্টে মুনর বৈরি। আসরে নরাধম অতক কশিরাম, আসরে নরাধম অতক কশিরাম। আইছি ব্রহ্মবর রণকু নাহি ডর, আইছি ব্রহ্মবর রণকু নাহি ডর। প্রেত প্রতিবাস জীব নাহি আউ বেশ
চিতা বিবাহ হইলে সীতা ফুটিব মনুচিতা কহে না রইতে পরর ধনু ধরি অন্তে মনর বই জবনমী পিতা মোর মাতা সত প্রদা ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ବୁଦ୍ଧି ନା ନବୀର ଆୟୁଧ ମତେ ମାରିବାକୁ ଜନ୍ମି ନାହିଁ କେହି ଏ ମରି ମଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ଗଳିଆର ଅଟେ ମୋ ଶରୀର ତୁମେ ତ ଛାଡ଼ ମତବା ହସ ଲାଗେ ଶୁଣିଛୁ ମା ଦୁର୍ବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସୀତା ସହିତ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ ଜଟାଧାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ যোগী যোগ্যা এ বোরাগি তুম কথা জনা যোগী যোগ্যা এ বোরাগি তুমি কথা জনা পশুপনে চোরাই আনি চোরা ধানা পশুপনে চোরাই আনি চোরা
সকলে সন্ন্যাসী সাধু নারী প্রেমে অজমজি আরে পাপি ধোকা পাতি হজি জীব জ্ঞান আরে পাপি ধোকা পাতি হজি জীব জ্ঞান যোগী যোগ্যা যোগ রাগি যোগটা জানা আরে ওটে হিতে পোনা ওটে আনি শহর ওটে হিতে পোনা ওটে আনি শহর ধুন্দ করে ছোটা দাড়ি সরু ছবটানা ধুন্দ করে ছোটা দাড়ি সরু ছবটানা যোগী যোগ্যা যোগ রাগি যোগটা জানা দৈব চোখে হেলা ভেদ চিন্তা করো নিজ দৈব চোখে হেলা ভেদ চিন্তা করো নিজ অপট করি চপট জনা অপট করি চপট জনা যোগী যোগ্যা যোগ রাখি যোগটা জনা বিকে হাকোই হারি তুম চুরি ভাই যোগী বিকে হাকোই হারি তুম চুরি ভাই সবই বিও সে সদস মানা সম্মানা সবই বিও সে সদস মানা সম্মানা যোগী যোগ্যা রে রাগি তুলে কথা চলা সোনারে সোনা তারে ওরা নারী হরি নাহাতিকে তরে আজি তার পরা ঘরে ঢুকিবা নিমন্তে ঘরে প্রস্তুত নারীলে সীতা সীতা বীরা সীতার নারী ভাই এ পর্যন্ত দানবর প্রাণবায়ু যাবে নেই ভাই ପ୍ରାଣବାୟୁ ନଗରେ ମଧ୍ୟ ଦାନବର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ଚାଲ ତାର ଏଇ ପାପ ପିଣ୍ଡକୁ ଏଇ ବିରାଟ ଗର୍ଭକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଜାନକୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦାନବଙ୍କ ଭଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଇହ ଧାମରେ ନାହିଁ ଜାନକୀ ତୁମେ ଏବେ ନିରାପଦ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଶୀଘ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମୋତେ ଏଠାରେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ତେଣୁ ତେବେ ତେବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଭାଇ ଚାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବନବାସୀ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଉଡ଼ି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ପିଣ୍ଡ ଦେବା କିପରି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏଇ ଫଲକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଖାଅ ଜାନକୀ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ ପିଣ୍ଡ ଚାଉଳ କରିବା
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବ। ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସନ୍ତୁ ଭ୍ରାତ, ଜନନୀଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ଛାଡ଼ି ଏହି ପଲ୍ଲୀରେ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବୁଝିବା।